laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran mazida ma ta'aqaba al-laylu wan nahar. amma ba'du, ayyuha al-ikhwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aray en yetti allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu en juulene laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mi salmini on salminago islam ngo handuɗon. eɗen jokkitade jonde meɗen nde fuɗɗunoɗen silsilatu tahdhiri lmuslimina min talbisati shi'ati rafida wa shubuhatihim. tanƴiniɗen ndeɗo jonde me woni jonde jeenayire nden. haray ndeɗo jonde ma ɗum sappaɓire nden hankin jooɗiɗen jonde jeenayire nden. ndeɗo wonata jonde sappaɓire nden. en toro allahu tabaraka wa ta'ala nde o waɗata golle ɗen waɗiraɗe sabu makko o laɓɓinana en, o danda en kala ko bonnata golleji ɗi wonɗen moɗande ɗin. haray ndeɗo jonde ko faaleteɗen yewtude e mayre ko aqwalu a'immati ahlil bayti fi rafida. ɗum woni bi ma'ana wa shahida shahidun min ahliha. sabu ko ndeɗo hunde ɓuri marde doole ko fewtini e rafida. aqwalu a'immati ahlil bayti fi rafida. ɗum ɗon si tindini en faaminayi en wondema ahlal bayti shay'un ko hunde, ashia shay'un akhara ko hunde go, wa ahlul bayt ɗo arrafida ko shay'un akhara thalithan, hunde wonde go tammere ɗi jogondiraɗi tatino. ahlul bayti ko woɓɓe, shi'a ko woɓɓe, arrafida ko woɓɓe go. sen nani konguɗi ahlul bayti ɗin ɗo e ndeɗo fedde wiyetende rafida, en nanoyi konguɗi karamokoɓe shi'a ɓen attiɓe ɓen e fi ndeɗo fedde wiyetende arrafida. en taway jama on no jillidirde ɗo ko jillodira ko woɗɗodiri moƴƴa. ko ɗum si tawi ko wona gollitirede shi'a rafida, ko ɓayri yimɓe ɓen ɗuuɗi andirde rafida joni shi'a. si innama rafidatun, woɓɓe majjey andata ko honɗum wona wowlede. si innama shi'atun kadi ɓeɗo wi'ama ɓe shi'a, haray ɗon kadi tooñe waɗi, bone waɗi, ko waɗi innugol neɗɗo ko o wona imma ko ɓantugol fi makko ma ɗum tooñugol mo inde mum ɗetta damba e makko on. ko ɗum si tawi ndeɗo wonata jonde sappaɓire nden woni aqwalu a'immati ahlil bayti fi rafida. si en darti atto en natude e mu'um al-allama ɓe wiyeteɓe al-qahtani, abi abdillahi al-qahtani rahimahullahu ta'ala, hiɓe addi ka deftere maɓɓe nuniyatul qahtani, gimol ɓe yuɓɓani fi rafida. ɓe maki inna rawafida sharru man wati alhasa min kulli insin natiqin aw jani madahu nnabiya wa khawanu ashabahu wa ramawhumu bildulmi wal'udwani habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu jadalani inda allahi muntaqidani. allama alqahtani ɓe maki ndeɗo fedde wiyetende arrawafida wo ko sharru man wati alhasa, kamɓe ɓuri bonde tippuɗo ka dow leydi ɗo yaaɓi koccure. min kulli insin, immorde kala neɗɗo, natiqin wowluɗo, aw janin ma ɗum jinnaru. ko waɗi madahu nabiya, ɓe wacci annabajo on, wa khawanu ashabahu, ɓe jamfini sahabaɓe nelaɗo ɓen, ɓe wi sahaba ɓen ko jamfotoɓe. waramawhumu, ɓe tuumiri sahabaɓe ɓen be zulmi, tooñugol, wal udwani e jaggitugol. habbu, ɓe ari ɓe yiɗi qarabatahu, siɓɓe nelaɗo hiɓɓiɓe ɓen,
kono wa sabbuɓe yenni sahbahu sahabaɓe nelaɗo ɓen kañum. Imamul Qahtani ɓe maki jadalani ɗiɗo ɗiɗi ko weñjoniranɗe ɗiɗi ɗe tawta inda Allahi muntaqidani ɗe wawata tumbonirde ɗe firtoniray. si tawi tun neɗɗo on wacci nelaɗo yenni sahabaɓe ɓen haray ko wacci nelaɗo kon o aybinori kadi nelaɗo fi honɗum golle nelaɗo ɓen koye sahabaɓe ɓen si tawi ɓen ɗon aybinama jalkitama haray feeñay wondema hay nelaɗo jalkitama ko waɗi golle maɓɓe ɗen haray moƴƴali ko ɗum si allama al-Qahtani ɓe sappini ɗum ka ikhtisaran ɓeɗo wiyeteɓe immatu ahlil bayt en jangino ɓe nden ñanden tawɗen ka shi'a rafida hiɓe suɓi 12 ɓe fuɗɗori Ali radiyallahu anhum ajma'in ɓe ha ɓe gayniri 12 bon nde ñanden en janguno ɓe goto fof tariha mum e jibinede mum e hitande nde feƴƴini anduɗen ahlul bayti ka yimɓe sunna e ahlul bayti ka shi'a rafida no serti. Ahlul bayti ka yimɓe sunna ko siɓɓe nelaɗo hiɓɓiɓe ɓe gonɗinɓe ɓe ɓen fop woni ahlul bayt ko ɗum woni ahlul bayt ka yimɓe sunna. Amma ka shi'a rafida ahlul bayti ka maɓɓe kamɓe ko ɓiɓɓe Ali oɗo ɓiɓɓe al-Husaynu ɓen tu e ɓeygure Ali nden en yiwno nden ñanden nde janguɗen gurdam maɓɓe ɓe fof en tawno ɓe jaɓano ɗettude ɓiɗɗo al-Hasana hay e gooto ɓe naada e ahlul bayt woni al-a'immatul ithna ashariya ɓe naadal ton ɓeygure al-Hasana nden tawile al-Hasan hino hecci al-Husayn ko kañum kadi atti ko kañum woni mawɗo ka baba en maɓɓe ko nun acci ɓiɓɓe oɗaɓen fof ɗetti ɓiɓɓe oɗaɓen tun waɗi tawile al-Husayn no jogino ɓiɓɓe 12 al-Hasan no jogi ɓiɓɓe 12 oya ko 12 worɓe oya ko 12 worɓe tawti jiwo gooto jon non oɗa jogiɗo 12 ɗettanaka hay gooto wattana nder ton fof ɗettama ka oɗa tun haray ɗe gandi oɗa o yaltinama e ahlul bayti on ko honde noon ɓe yaltinimo ko ñande o tippiti o yeeyodiri e Muawiya khilafa on firenugol ƴiƴan julɓe ɓen e yiwno ɗum nden ñande. Amma hande si en faalama jangude aqwalu a'immati ahlil bayti fi rafida wa min aqidatihim woni tabiti hadis mo imamu Ahmad filli ka musnadu maɓɓe wondema Ali ibn Abi Talibin tabiti e maɓɓe tawatara ko tawata no lolli anda suuɗaka wondema annahu khataba ala minbaril Kufa hinama kana khalifa o wi'i khayru hadhihi al ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar ɗum ɗo Ali wowlali ɗum ɗo fewndo Abu Bakr woni khalifa wana fewndo Umar woni khalifa sakko wona o huluɓe kaka Usmana feƴƴini o ɗetti khilafa on tayhimo Kufa o ƴawi ka gangunal o waɗi khutba on o humpiti kadi khayru hadhihi al ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar oɗo hadis no fillimo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadihi wa ibn Abi Asim fi sunnatihi e yaaduɓe maɓɓe ɗuɗuɓe karamokoɓe sunna hino filli oɗo hadis on andi si tawi Ali kontama hoorejo a immatu ahlil bayt o seedike anna Ababakr wa Umar afdalu hadhihi al umma on andi haray rafida wana ahlul bayti jokki ka ko waɗi ahlul bayti ko fiɓi anna sharra hadhihi al ummati Abu Bakr wa Umar idan hiɓe serti e ahlul bayti moƴƴa ko wana noon kadi arifi sahihayni ka selluɗe ɗiɗi al-Bukhari wa Muslim wondema Ali ibn Abi Talib ñande Umar wara tawi himo naɓede surroyede Ali ibn Abi Talib ɗowtuno surru gongol e nder ko ɗowtata kon o wowli kongol ngol shi'a wi'oɓe dallinoray defte yimɓe sunna fi ruttugol yimɓe sunna ɗo gandi ɗum no jeeya futtaji maɓɓe ɗi ɓeynata ko defte monɗen wallinten jangon men holla on mere monɗen ton hada min khutatihim
ɗum ɗon ko hada min babi talbis awa hino selli ka sahihul bukhari e ka muslim ka babu fadaili sahaba babu manaqibi umar bin al-khattab shi asino faala dallinorde defte yimɓe sunna yo ɓe ɗetti nde ɗo e ngal ɗo damal ɓe ndaara si ali wi'ali nder to selli e makko o inni ma khalafta ahadan ahabbu ilayya min an alqa allaha bimithli amalihi minka wa ayyuma allah in kuntu la adhunnu an yaj'alaka allahu ma'a sahibayka wa dhalika anni kuntu asma'u kathiran rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وإن كنت لا أظن أن يجعلك الله معهما قال علي في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب وعند شيء أجا قل لتري صحيح البخاري sino ye gollondirde sukaɓe sunna ɓe andi anda ɓe gollondira e maɓɓe sifa ɗum joni si tawi ali ibn abi talibin hino ɗowtude umar ibn al-khattab o wi'i ma khalafta a accali ahadan hay e goto ɓaawo maɗa a habba ɓuraɗo yiɗede ilayya ka ammina ali min an alqa allaha nde mi hawrata e allahu on men fotta nyande men fotti bi misli amalihi sifa golle de o gollani joomi meɗen den min ka ha hewtima an umar ko ammi yeli nyande mi fottata e joomi an wo yo taw golle an den hino wa'i wa golle maɗen ɗum ɗo kadi yaada e tawde ali no fiɓi o ko kefeero o yelo ɗum kadi ɗum ɗo wawata wonde o wi kadi wa ayyuma allah ko wonore arabu ni o wi o wondiri allahu on in kuntu min miɗo tanƴini in kuntu la adunnu har miɗo tanƴini an yaj'alaka allahu ma'a sahibayka ka joomi men honnoyi nelaɗo e aboubacry wo miɗo tanƴini ka joomi men honnoyay ma ɗon an kadi umar ɗum ɗo ko fi sahih al-bukhari wa dhalika o wi fi hon ɗum anni kuntu asma'u kathiran o wi miɗo nanayno ko ɗuuɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu hiɓe maka e gurdam maɓɓe dhahabtu mi yahuno ana wa aboubacry wa umar ko min e aboubacry e umar yaaduno wa dakhaltu ana wa aboubacry wa umar mi natuno min e aboubacry e umar wa kharajtu ana wa aboubacry wa umar mi yaltuno min e aboubacry e umar joni awa ko ɓe wondayno kon ɓayno ɗuuɗi o wi wa in kuntu la adunnu an yaj'alaka allahu ma'ahuma miɗo tanƴini nde joomi men hawtindirta on onon ɗiɗo ka honnugol on ka aljannaji ene aliyu wowlanay ɗum ɗo mo felliti ko kefeero tawile o maayi hada la yutasawwar o waɗata ɗum ɓay o hulata o hollata nafiqiyagal o wowlata ko gonɗina o wa'a wa rafida o gandi rafida wowlay ko gonɗina kono ali wowlata ko gonɗina fi honɗum ɗum ɗo no selli ali ibn abi talibin radiyallahu anhu ko waɗa noon kadi si en darti ɗum ɗo ko konngol ali imo jeeya a immatu ahlil bayti e fi nde ɗo fedde konngol makko ngol e fedde nde ko tawde ɓe ɓen ɗon woni huɗude ɓen kanko ko ɓen o woni waccude ɓe yaadi haray ɓe yaadali ko wana noon kadi al-Husayn bimana al-Hasan on woni al-imamu thani inda rafida ko ɗo ɓe konti imamu ɗimmon al-Hasan bun ali ñande go oɗo wiyeteɗo amru bun al-Asam qala wi qultu wi ammi lil Hasan inna shi'ata taz'umu anna aliyan mab'uthun qabla yawm al-qiyamah qala kadhabu wallah ma ha'ula'i bi shi'ah law alimna annahu mab'uthun ma zawwajna nisa'ahu wa laqtasamna malahu ngol ɗo ko konngol al-Hasan ibnu ali fillike ngol ɗo imam ahmad fi musnadihi fi fada'il as-sahaba wa awradahu adh-dhahabi fi siyar a'lam an-nubala nyande go amru ibn al-asam wa arnowi al-Hasan inna shi'a beben tazumu hino wiude men nana
wondema anna aliyan mab'uthun qabla yawmi alqiyama andi hankinga janguno ɗum ɓe wiwno ali artay ɗo focca aboubacry e oumar e aisha e hafsa ko ɓe toñimo kon ko ɗum woni aqidatu raja'a e gande janguno ɗum leññande jon noon alhasana wowlana ɗum wo woɓɓe no wiide men ali artay ali wi oɗo alhasana wi kadabu wallahi ɓe fenay pus wallahi ɓe fenay ɓeɗo sah ɓe wona hayɓe shi'a awa ɓe ko ɓe woni rafida shi'a wolta ɗum ko ɗum si nde deftere wiyetende idhabu fa antum rafida hiɓe sennidiri moƴƴa bayna shi'a wa rafida naɓe gootu alhasana wi oɗon ɓiɗɗo ali jano o wi law alimna annahu mab'uthun simen anduno menen ahlul bayti wondema ali ko immintinteɗo qabla darngal atto darngal darade ma zawwajna nisa'ahu min resintano sonnaɓe makko ɓen hay e goto walaktasamna malahu min sendatano jawdi makko ndi si meɗen andi o artay wowluɓe ɗum ɓen ɓe fenay woni jon noon o yi finde rafida goo ahlul bayti firtinde bonnine ka woni aqidatu arraja'a alhasana mawɗo on wi'i ɓe fenay ɗum wona gonga maɓɓe kono noon kadi abou nuaym ɓe fillike ka hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya wondema wi'anama lil hasan bune aliyin inna annasa yaquluna innaka turidu lkhilafa o gandi ɗo kadi ko tugalal molanangal rafida woni yande ɗo ko waɗi ɓe wi'i alhasan ko tippitani muawiya kon ka khilafa wona fi hari o yiɗa khilafa on hari mo faala ha hatti kono tigiri ɓe faala mo nadude tuqiya on ɓen no ɓe waɗirta ɗum tuqiya ɓen mayde no ɓurani ɓe gurdam ɓay tuqiya ko gollirta ɗum komo sustamayde ko huluɗo mayde gollirta tuqiya wowla fenande wowla ko wona fi yo acce wuura ɓen noon sahabaɓe ɓe tawta ɓe juulayno bimɓe kikiɗe ɓe toro yo joomi men arkisu ɓe ashahadata fi sabilillah ɓen no mari haajo e tuqiya ɓe ala haajo e ɗum wo ko ɗum si tawi ɓayɓe ari ɓen ni ndara shi'a no wowlude rafida no wi'ude wondema ɗa yiɗi khilafa moƴƴa ɗa yiɗi lontagol ali aɗo alhasana jaabiɓe wi kanat jamajimul arab wo coggal arabuɓe ɓen ñande mi tippiti mi jonni muawiya hari fi yadiɓe e juuɗe am hari foppuno yeeyonirimi foppuno yeeyonire anno jaɓi komi khalifa lontiɗo baba ngan e muɗum yo haribuna man harabtu kala mo mi haɓi ɓe haɓaymo wa yusalimuna man salamtu kala mo mi gollodiri ɓe gollodira e makko fa taraktuha simi acciti khilafa on nden ñanden ibtigaa wajhillahi sila ɗum no welalam mi accitayno nden ñande o accitatano ko accitiri ko ibtigaa wajhillah wa hiqna dima'i ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko tawgol si o jaɓano tippitade muawiya jaɓali tippitade mayoɓe ɓen ɓaawo muawiya maya ɓaawo makko e julɓe ɗuuɗayno o wi kanko yo tippito o jonna muawiya almami on wona gooto ƴiiƴe ɗen hisa deƴƴa goɗɗe golle goo jokkite ɗum ɗon ɓuri o wi ko waɗani ɗum ko ibtigaa wajhillah wa hiqnan li dima'i lmuslimin qawlun thalis woni konngol tammo on e a'immatu ahlil bayt se darti se wi ahlul bayti ko ali karafida ko ali hooreɓe e alhasan e alhusayn ɓe ɗetti gila alhusaynu ɓiɓɓe makko ɓen tun ɓe tokki e baba en makko e bappo makko e bimana e koto makko ko ɗum si tawi alhusaynu wonaɗo giranede on tigiri dogane iwtire ɓaawo mum waɗe kala ko waɗana si a rafida kala kumɓe dillani si a darti a tawa husayn no ton ndaare kala tumbodiral ngal ɓe waɗi janal haray hiɓe mari linsere ño'ande winda bismi husayn takka ɓaawo kala wonɗo ɗo ala tarawna hada harakatuhum hawlahu ko ɓe woni dillande ko fiimu jon noon oɗo alhusayn konngudi makko ɗin ɗo sen naniɗi ɗo en taway rafida wana e maɓɓe humi ɓe humondira kadi few hiɓe woɗɗodiri moƴƴa ko ɗum si tawi wi kana yaqulu fi shi'ati l iraq ɓe shi'a ɓe jeyaɓe iraq
o inna alladina katabuhu ɓe windodunoɓe e makko en jangino ɗum nde ñanden wa wa'aduhu bin nasr ɓe inni argamen wallete hetta khilafa baba ma on taymo makka summa tafarraqu anhu on say ɓe wari muslim bun aqilin ɓe saaki hakkunde makko ɓe accidimo e hoore makko ɓe wattidimo e ayɓe ɓen wa aslamuhu ila a'da'ihi ɓe jonnimo ayɓe makko ɓen ɓe warimo ɓay ɓe warimo o wi allahumma inna ahla al iraq garrawni ɓe iraq ɓen janfikela wa khada'uni ɓe hodila wa sana'u bi akhi ma sana'u ɓe waɗi siɗɗo an on ko ɓe waɗi mo woni alhasan koto makko alhusayni wi'i e haqqe rafida o wi allahumma shattit alayhim amrahum wa ahsihim adada ta moɓindirɓe few ta accu kadi hay goto e maɓɓe ko ɗum si karamokoɓe sunna wi'ay koko si a rafida soppitoto ñande karbala ñande ashura ñande 10 jombente woosi a jangiti tariha nde tawno aljaza'u min jinsil amal ko kamɓe windode e alhusayn windi lettre ji jeɗɗi tawoy mo makka wi yo ar ɓe wallay mo o iwi ton o ari ha o hewti ɓe firti ɗum ɓe wari mo ɓe taƴi hoore makko nden ɓe jindine hakkunde caeli ɓe waɗi mo ko ɓe faala wo joomi men ko yoɓi ɓe ɗum ko tawde kamɓe goɗɗo soppataɓe ko kamɓe soppata hoore maɓɓe hitande fuu goɗɗo ɗetta e kafa siɗo yiwde o soppa hoore makko ha o yanana hoore makko hara wata immade honnu goynnata imo yottanade Husayn joni si tawi neɗɗo no jaɓa jebbilade ɗettugol kaafa soppa hoore mum ha yana hara anda ko jokki hara ɗum ko jam kadi waɗata ɗum jam waɗata ɗum ko ɗum siɓe wi ɗum jamfa maɓɓe kan e dow Husayn ino jeeya ko wonti jarrabuye e dow maɓɓe lettugol hoore maɓɓe kadi fi Husayn e konngol maɓɓe ko ɗum si tawi woni natija jamfa maɓɓe kan e dow al Husayn wondema ɓe heɓi jaasere e mu'um ɓawnde tawnoɓe jaasinimo ko kamɓe jonnimo ahadi ɗum ɗon woni konngol al Husayn ibn Ali fi haqqe ɓeɗo rafidaɓe khasatan janoɓe ka wiyete Iraq amma qawlu Ali ibn al Husayn ɓe gandi ko ɗo woni ɓiɗɗo makko jano ɓiɗɗo makko mo atti jibinde on ko baba makko innitiri o innimo Ali on woni hikkiɗo e ahlul bayt woni al imamu rabi sa jokki ka tartibe no ɓe windirta noon a taway ko Ali ibn al Husayn woni imam nayaɓo on ɗon kanko si en darti tabiti e makko o inniɓe kamɓe arrafida o inni ya ahla al iraq ahabbuna hubba al islami wala tuhibbuna hubba al asnami fama zala bina hubbukum hatta sara alayna shinan o inniɓe onon yimɓe Iraq yiɗe men giggol islam ta on yiɗu men giggol sonamu on seerali hiɗon noddito yiɗugol men ha giggol mon wonti ko kanini fi amen ko waɗi sa nani konngudi ɗi rafida wowlata siɗin dambama e ahlul bayti kaninayɓe ka labinayɓe labintaɓe wonti shinan alayhim ko wano noon jawab on woni qawlu Muhammad ibn Ali al-Baqir o ɗo kadi woni ɓiɗɗo hikkuɗo ɗon on o ɗo wiyete Muhammadul Baqir o ɗo o wi'i ɗettama e makko wi ajma'a banu Fatima ala an yaqulu fi Abi Bakrin wa Umar ahsana ma yakunu min alqawli wo yimɓe ɓiɓɓe Fatima ɓen ɓe fof maɓɓe hiɓe fotti konngol gotol nde ɓe wowlata e Aboubacry e Umar ko ɓuri moƴƴude e konngol wowletengol ko ɗum wonno on wande e yewtere ihsanul qawli ila sahaba etagol suɓa konngol moƴƴugol fewtina e sahabaɓe nelaɗo ɓen tentini attiɓe ardade ɓen Aboubacry wa Umar ko wana noon kadi Bassama as-Sayrafi qala wi'i sa'altu Aba Ja'far kanko jammani an Abi Bakrin wa Umar mi landimo ko num faamuɗa fi Aboubacry e Umar on andi imtihanu nnasu birrijal ko amrun qadim jarriborgol yimɓe ɓen andugol mawqifu maɓɓe e worɓe ɓen ko hunde neɓude iwrude e rafida e iwrude e khawarij woni jarriborgol yimɓe ɓen ko ɗum si cheikhul islam ibn taymiyata ɓe maki imtihanu nnasi birrijali bida'a
khasatan kama kana fi zaman yazid ibn muawiya on yi ɗo ɓeɗo hari ko ɓe jarriborta neɗɗo ko landagol makko honnum a wiwɗa aboubacry e oumar ɓay ɗon ɓe ari ɓe landike aba jafar mouhammad oɗo wiyeteɗo albaqir o wi wallahi inni la atawallahuma wa astaghfiru lahuma wa ma adraktu ahadan min ahli bayti illa wa huwa yatawallahuma akhrajahu imam ibn sa'd fi at-tabaqat al-kubra wa ibn asakir fi tarikh madinati dimashq o landa ko nu famuɗa an fi aboubacry e oumar o inni min mi wonda e maɓɓe mi wallitotoɓe kadi mi insinantoɓe kadi ko waɗi mi tawali hay goto e suudu amen ndun yimɓe suudu amen ndun siwana hino wondi e maɓɓe no weltaniɓe no du'anoɓe awa en andiɗo ko a immatu ahlul bayti woni wowlude ɗo humpita annahum yuwalluna ababakir wa umar bal wa ma adraku ahadan min ahlil bayti illa wa huwa yatawallahuma ka awa joni rafida koye ahlul bayti jeya si ngolɗo konngol selli awa rafida ko ahlul bayti woni jiwgande ɓe ahlul bayti woni jiwgande ɓe rafida ko ɓe woni heferɗinde ɗum no wawata yaadude konngol jeega ɓonngol woni qawlu zayd bune aliyin oɗo o wi kana aboubacir imamu shakirin oɗo ɓeɗo fof no jeeya immatu ahlil bayt o wi kanko aboubacry siddiq ko woni hoore mantoɓe joomi meɗen ɓen ka dow leydi ɗo o wi seede mum joomi me wi'i wa sayajzillahu shakirin o yoɓayi yettoɓe mo ɓen summa qala o wi albara'atu min abi bakrin hiya albara'atu min ali konngol makko akhrajahu imam abi jafar allalaka'i fi sharhi mujmal itiqadi ahlisunnati waljamaa oɗo o wi'i dandagol e aboubacry pottomo hino waywa dandagol e ali ibn abi talibin bal o wi'i albara'atu min abi bakrin wa umar ko albara'atu min aliyin radiyallahu anhum ajma'in wa fa in shi'ta fataqaddam wa in shi'ta fata'akhkhar o inni wo dandagol e aboubacry e umar ko dandagol e ali tigiri siɗa faala yaaru yeeso waɗa siɗa faala yiltor ɓaawo accirani kono a wawata dandade aboubacry e umar ara welda e ali anani ali ko wi kon e umar ñande umar feƴƴini no surroyeede ɗi na gootum haray almuhim ina jeeya e ko hande wattande hakkil wondema ɓeeɗo a immatu ahlil bayt ɓeeɗo e yimɓe sunna ɓe lurra fiw e haqqe sahabaɓe ɓe fiw ko wano noon kadi a immatu ahlil bayti e wi'eteɓe ɓen shi'a tigiri harana rafida ɓe lurra fi sahabaɓe nelaɗo ɓen fiw ko ɗum si karamakoɓe wuriɗa ɓen jaɓayo ɓe wuruɓe ɗo hande wi'e shi'a ɓe wi wowlugol ɗum ko jahalun bi usuli din ko majjede andude bindeje yimɓe ɓen ka dinaji maɓɓe ko wano noon si en darti oɗo wiyeteɗo jafar bun mouhammadu sadiq hiɓe mari wiyeteɗo jafarul baqir mouhammadou jafarul baqir e jafar bun mouhammadou sadiq ɗen andi ɓe ɗuuɗi innitirde kamɓe rafida ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓeeɗo kono noon ɓe inni woɗettama e abdoul jabbar bun abbas alhamadani anna jafar bun mouhammad atahum wa huwa yuridu an yartahilu wa hum yuriduna an yartahilu min almadina waro tawi ɓe faala yahude fa qala wi innakum insha allahu min salihi ahli misrikum onon ɗo mi tañjini ko jeeyaɓe ɓurɓe moƴƴude yimɓe mon ka wonɗon hotirde ton fa ablighuhum anni man za'ama anni imamun ma'sumun muftaradu ta'a fa ana minhu bari'un wa man za'ama anni abra'u min abi bakrin wa umar wa ana minhu bari' akhrajahu imamu dhahabi fi siyari a'lamin nubala andi ɗeɗo on andi a'immatu ahlil bayt wano shi'a rafida waɗiranta ɓe tarjama non ka defte maɓɓe sira tariha yimɓe sunna ko non waɗirani ɓe tarjama ka defte maɓɓe kamɓe yimɓe sunna ko ɗum si imamu dhahabi e gingol ɗo konngol e jafaru sadiq ta yimɓe no hotude misra o inni onon ɗo mi tañƴini ko moƴƴuɓe jeeyaɓe ka hototon ton miɗo faala on nelude
yottotongal e yimɓe leydi mon ndi yottino ɓeyni ko honɗum wo yahe wi on man zama kala aaƴiɗo wi anni min jafaru sadiq o wi'i min imamun ma'sum komi almami reenaɗo mi faljata muftaradu ta'a ɗoftagollan no waɗɗi e dow mofte ɗen yeeteɓe kala wowluɗo ɗum fa ana minhu bari miɗo dandi e makko waman zama kala aaƴiɗo wi anni min abra'u miɗo pottiti min abubakrin wa umar humpitemo wa ana minhu bari miɗo dandi e makko kanko on andi ɗo ko a immatu ahlil bayti ni ɓeɗo woni dambaɓe muɗum ɓen shi'a rafida koye ɓeɗo dambi ɓeɗo no jeeya e mawɓe ɓen heddiɓe ɓen ko ɓiɓɓe ɓeɗo ari gaynitori 12 ɓen almuhim koyen andu ahlul bayt ko goɗɗum no waaliɗa shi'a ko woɓɓe hiɓeɗa rafida ko geɓal tammal hingal waaliɗa ɓeɗo tato ɓe jogodira fus shi'a non ko alda e rafida hino ɓatti e ahlul bayti e di rafida bal ko ɓuri pottade ahlul bayti ko rafida jon noon hande ko kamɓe woni wullitade jeyeede e maɓɓe ko ɗum si en darti e karamo koɓe wi'aɓe ɓen koɓe shi'a salafan en ande yewtino hunaka farqun bayna shi'a wa rafida na gotum e yawtuɓe andaɓe ɓen hari hiɓe wi'e koɓe shi'a tawi kadi hiɓe jaɓi koɓe shi'a koɓe jaɓuno kon e ko yimɓe sunna jaɓi kon serta koɓe jaɓi kon e ko rafida jaɓi kon yiida ko ɗum holli ɓe yiida en jantoto ɗo seeɗaɓe maɓɓe ɓe anduɗen wondema annahum tashayya'u walakin lam yakunu min arrafida imamu lalaka'i ɓe fillike allays bun sulaym qala wi adraktu shi'ata al ula ara'ayna o wi mi hewtitike shi'a ɓe attiɓe ɓen ma yufaddiluna aliyan ma yufaddiluna ala abi bakrin wa umar ahadan o wi menen komin tawri wi'etenoɓe shi'a ɓen aranɓe ɓen hari ala e maɓɓe ɓurnowo e dow aboubacry e umar hay goto e moftene laaɗo ɗe hari hiɓe jaɓi ko aboubacry e umar ɓuri moƴƴude hiɓe jaɓi kadi ko ɓen ɓuri handude e khilafa on awa ko honɗum wonno toɓɓere shi'a nden hari ko hakkunde ali e usman ko ɗum so wi adraktu shi'ata al ula ma yufaddiluna ala ababacrin wa umar ahadan hay goto ɓe jaɓata hino jeeya e ɓurɗo aboubacry e umar hara ko e moftene laaɗo ɗen o woni ko ɗum si salamata bun kuhayl kadi wi'i jalastul musayyab bun najabat al fazari ni o wi'ete fi hadha al masjid woɓe jooɗika e nden ɗon juulirde ka maɓɓe 20 sana duuɓi nogay wa nasan min ash-shi'a dongal yimɓe tawata ko ɓe shi'a kathiran no ɗuuɗi e nder nokku on kono fama sami'tu ahadan minhum minanali hay goto e maɓɓe takallama fi ahadin hino wowla hay e goto min ashabi rasulillahi illa bi khairin siwana moƴƴere shi'a jantorta sahabaɓe ɓen illa bi khairin wama kana al kalamu illa fi aliyin wa uthman ko men andirno shi'a ko wigol ko ali ɓuri usman wana ali no ɓuri aboubacry e umar na goto e sahabaɓe nelaɗo ko kefeero ɗum ɓe alangol konngol takfiru sahaba min man farada bihi rafida heferɗingol sahabaɓe ɓen no jeeya e ko shi'a rafida heerori bal shi'a ko jogino ko almufadalatu bayna aliyin wa usman la bayna abibacrin wa umar wa ali ɓe alano ɗum ɗon few ko ɗum si en darti ɓeɗo wiyeteɓe sharik bun abdillah o wiyeteɗo sharik bun abdillahi nakhaiyu kana shi'iyan ko jeeyanoɗo e shi'aɓe landama ɗama ɗum ɗettama e makko ɗetti e makko hafsu bun ghiyasin qala wi sami'tu sharika bun abdillahi nakhaiya yaqulu himo wi'a qubida annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wo nelaɗo on feƴƴi wahtara almuslimuna julɓe ɓen suɓi ababacrin ɓe ardinimo wo falaw alimu si julɓe ɓen anduno anna fihim
no e maɓɓe ahadan gooto afdala ɓurɗo moƴƴude minhu aboubacir kanu haray qad gashuna haray ɓe janfike en enen mofte ɗen. oɗo ko shi'ajo ni o wi'i nde nelaɗon feƴƴini julɓe ɓen suɓi aboubacir ɓe ardinimo woosi ñande sahaba ɓen waɗuno ɗum si tawno ɓe anduno kamɓe no woodi ɓurɗo aboubacir nden ñande ɓe ɗetti aboubacir ɓe ardini e dow ɓurɗo on harayno ɓe janfike. awa ko rafida woni wi'ude kon ko aliyu haala ɗettede ardine e dow o ɓe oɗawo ko ɗum ɗon woni janfa kan. ko haɗi sahabaɓe ɓen fof tumbodirta waɗa gollal gootal ɓe fof ɓe halda ɓe fotta e waɗugol bone mo ɓe andinelaɗon haɗi. ko ɗum si tawi sharik bun abdillahi nakhai o wi'i summa stahlafa aboubakirin kadi umar wonde aboubacir woni duuɓi ɗiɗi e ko woni kon e lebbi o nawni o andi o feƴƴinayi o lontini umar o wi simi feƴƴini yo umar abdul khattab ardo on wo kadi falaw alimu wosi fa qama bima qama bihi min alhaqqi wal adl ko wano noon wo aboubacir dari ha gayni jonni umar dari no aboubacir siddiq darornono radiallahu anhum wo falamma hadaratuhu lwafatu wonde umar kañum mayde hewti ɗum ja'ala al amra shura kanko o ɗetti khilafa on o watti ko diisondirte bayna sittatin hakkunde yimɓe jeego o ɗettali o wi kanko yo oɗo ɗettu o noddu jeego tawi ali no jeeya e maɓɓe usman no jeeya e maɓɓe abdourahman ibnu auf no jeeya e maɓɓe talhatu bun ubaydillah no jeeya e maɓɓe sa'd bun abi waqqasin no jeeya e maɓɓe o wi ndaare hakkunde mon onon ɓe ɗo simi feƴƴini ko hombo ardoto julɓe ɓen onon ɗo fof gooto fof ardiɗo no moƴƴi nde ɓe feƴƴini nde oɗo umar abdul khattabu feƴƴini ɓeɗo jeegoɓe tumbodiri shi'a rafida e yimɓe sunna fof no andi ali no tawano o sura mo tawano kaɓe tumbodiri ɓe diisodiri ko hombo ardinten wodu no attiɓe tippitade wono abdourahman ibnu auf wi min on mi tippini hoore an ndaare hakkunde mon onon heddiɓe saadu bun abi waqqasim wi min men mi acci ko anko talhatu bun ubaydillah kadi tippiti ali kadi tippiti wi usmana ɗettu ari mo jooɗi joni ko honno no shi'a rafida wi irta ɗo ɓeɗo fof ɓe tippitorto gooto haa ɓe jonna usman ɓe wi'a ali ko jattaɗo ɗu'um konno jattira ɗum kanko tigi ɗo tippitike ka nder suuɗo wi yo oɗo ɗettu ko ɓayri himo andi oɗo si ɗetti bonnantamo fuy nde on ɗon feƴƴi mo aawi a fewndi o ɗetti khilafa on mo aawi a fuɗɗi wiide waɗiren ni o wino mi waɗirtano ɓay hewti kaw andi ɗon ɗo ko kanko hande mum kaw andunoɗon no woodi ɓurɗo mo handude mum lam yataqaddam bal ta'akhkhara nde o hewti kaw andi ɗon kanko ɓuri handude mum taqaddama lam yata'akhkhar kaw yeltitorno ɓaawo kon ɗum hanno yeltitoro ɓaawo e zamanu muawiya kañum kon ɗum o yiltitorani ɓaawo e zamanu aboubacir e umar e usman ka fewndo muawiya wi mi yiltorta ɓaawo ha heddori sakkitorde mo fi hon ɗum ko ɓayri mo andi ma lahu wa ma alayhi mo andi ko jeey kon mo andi ko jeeya kon mo andi fewndo hande mum e fewndo o handa e mum ko ɗum si tawi oɗo sharik bun abdillahi nakhaiyu kana shi'iyan ono jeeyano e shi'a ɓe tawata wona rafidaɓe ko noon imamu zahabi addiri ɗen andi ka misanul itidal nde ɓe ƴanti aban bun tahlabin al-kufi ɓenninomo kana shi'iyan jaldan fi honɗum hari on say shi'a bil ibara ino serti e rafida ko ɗum si tawi karamokoɓe sunna fillanto shi'a kono fillanta ko rafida ɓe wi riwayatu rafida la karamata fiha moƴƴere ala e mum neɗɗo fenowo ala no fillorane goɗɗum haray almuhim ino jeeya ko ɓuri himmude ko faala ɗen faamude e ndeɗo jonde wondema no woodi hay dambiɓe shi'a tigiri ɓe tawata hiɓe jaɓi ko wiyete honɗum wondema ahlul bayte rafida no serti wonaɓe gootu wo falaw alimu anna fihim afdala minhu kanu qad ghashuna
woosi ɓe ardinno goɗɗo wondude andude ɓe no woodi ɓurɗo mo arayno ɓe jamfike en ɓe ɗayni en ɓe tooñi en kono noon si en darti kadi ɓeɗo wiyeteɓe Abdourazaq as-San'ani rahimahullahu ta'ala no jeyano e andiraɓe ko wiyete kon attashayyu kono konngol maɓɓe hootali e tukkugol goto e sahabaɓe ko waɗi shi'a ko goɗɗum rafida ko goɗɗum shi'a tukkata sahaba aybinta sahaba heferɗinta sahaba kono rafida accata sahaba jaɓata sahaba ko julɓe idan bawnun baynahum iɓe woɗɗodiri wa baynahum aydan furuqun kathira jiddan woodi ko sendiɓe ko ɗuuɗi ko ɗum si Abdourazaq as-San'ani o wi'i man sharaha sadri qattun an ufaddila aliyan ala ababakrin o wi fa rahimahum Allah wa rahima Allahu Uthmana wa aliyan man lam yuhibbuhum fama huwa bimuminin awthaqu amali hubbi iyahum oɗo Abdourazaq as-San'ani o wi'i ɓernde an yaajanali ha hande mi suusali ha hande ɗettugol aliyu ɓurna e dow Aboubacry Siddiq radiallahu anhu mi suusali ɗum on andi noon si oɗo suusali ɗettude ali ɓurna e dow Aboubacry si a rafida ari wi'i wondema Aboubacry ko keefeero on andi on say si ay rafida en tawa wonaɓe gootum rafida ko aada'u sahaba shi'a no serti e maɓɓe ko ɗum si ɓe wi fewno ɗo wi'ugol shi'a no woodi ko faljere fewno ɗo ko rafida woodi shi'a no wooduno kono na joni waɗi joni ko shi'a wiɓe koɓe shi'a ɓen koɓe jokkirde koɓe jaɓirta a jokkiɓe a tawtiɓe ko attabarru'u min Aboubacrin wa Umar wa min itiqadi takfiri sahabati jumlatan illa qalil si wona seeɗaɓe ɓe wiyata e maɓɓe ɗum ɗon hino serti moƴƴa ko ɗum si en darti a immatu ahlil bayt e ɓen ɓe tawata ko jeyanoɓe e dambitiɓe e shi'a wonande ali en taway hino serti e rafida yagal woodangal hande ngal ɓe wi ko ɗum si tawi Abdourazaq as-San'ani o wi fa rahimahumallah wo yo Allah yurme ali yurme Aboubacry wa rahimallahu Uthmana wa aliyan yo Allah yurme Usmana e ali wo man lam yuhibbuhum kala mo yiɗali ɓeɗo o moɓidiri ɓe fof fama huwa bi mu'min wana o gonɗinɗo wo awsa ko amali ko ɓuri tiiɗude komi jogii komi ɓattorta joomi an ko hubbi iyahum ko yiɗugol ɓeeɗo hiɗen nana rafida hannde no wolangol konngol en nanirtaɓe ɗum ɓe wolata sifa ɗum ko waɗi ɓe gondina ɗum ɗo almuhim ko faalaɗen faamude kon e karamokoɓe sunna yawtuɓe ɓen e wuuruɓe ɓen fof ko konngol gotol jogii wondema rafida ko ɓe ayɓe sahaba ko ɗum si tawi ko goɗɗo jokkirta ɓe ko añugol sahabaɓe ɓen e heferɗingol ɓe ɗum ɗon noon julɗo hana ɓattorde ɗum joomi mu'um ha maaya e ɗum si tawi joomi men suɓiwa nelaɗo suɓiwa sahaba wattidi e nelaɗo a maayidi e fiɓugol ɓen ko ɓe heferaɓe an haray ko honno wonirta julɗo si ɓen woni heferaɓe a tawanoka zamanu dina kan tippade a tawanoka nelaɗo a tawanoka qur'an ko ɓen eggi dina e qur'ana ha tawnuma si wonɗa julɗo si ɓen ɗon woni heferaɓe an konno wonirta joni julɗo haray adduɓe ɓen woni heferaɓe ko ɓe addi kon ko honɗum wonata ko islam ko ɗum si tawi si a rafida si ɓe miijitike ɓe taway ɗin konnguɗi naaɗi ɓe haani wowlude si ɓe wowliɗi kadi ɓe firtayɗi ko waɗi diina islamu jaɓata aybingol hooreɓe diina ɓen hooreɓe diina ɓurɓe mawnude ɓen ko ɓeeɗo wiyeteɓe e assahaba e ɓen ɓe ne'i arɓe hikki maɓɓe ha arti ley ga neɗɗo ko heɓirta teddungal ko ɓattagol ɓeeɗo neɗɗo ko heɓirta jasere ko pottitagol ɓeeɗo ko ɗum si tawi jasere rafida feeñi e tawgol ɓe jaɓali ɓattade yaadude ɓeeɗo wiyeteɓe ko sahabaɓe ko ɗum si ɓeeɗo amiruni sha'abi rahimahullahu ta'ala kamɓe ɓe maaki e haqqe ɓeeɗo wiyeteɓe rafida ɓe wi kamɓe ko ɓe taskikor fi rafida si tawi hara joomi men waɗuno ɓe naaɓe yimɓe o waɗi ɓe ka kulle wo joomi men kaka jigaje wattaynoɓe ɓe tawata tewoke colli laaɓuɗi ɗi andi jigawal yiɗa ko laaɓi laaɓa kadi ñamata kadi ko laaɓi sa darti shi a rafida golle sahaba ɓen e ɗuuɗude laaɓude moƴƴude
ko ɓe ndaarata ko kala ka ɓe falji ɓe ara ɓe tuuninira ɗon ko ɓe laɓɓini ko ɗum si ɓen ni tawno ko ɓe colli ɓe wonayno jigaaje si tawno kamɓe wonno kulle ko babbi ɓe wonayno ma ɗum koseeji ko ɗum si imam abou zur'at arrazi rahimahullah ɓe maaki yo julɓe ɓen fof faamu shi'a rafida wona sahabaɓe ɓen tigiri monani ɓe ɓaaror sahabaɓe ɓen ko ɓe monani tigiri ko diina kan tigiri joni noon ɓayi ko sahabaɓe rondi diina kan addani yimɓe ɓen si ɓe faalama liɓude fi kanɗon diina ko ɓe attoto duɗɗude ko rondiɓe diina kan on sayi ɓe juggani sahabaɓe ɓe wi sahabaɓe murti yalti diina joni ɗen andi en ɗettata diina e juuɗe keefeero si innama sahabaɓe murti yalti diina haray ko hombo ɗettirten diina hande kadi en yi'ata sina ɗettuɗo e sahaba ko honno hendorten diina joni si tawi sahabaɓe wi'ama murti diina ɗettatake murtuɗo joni artuɓe ɓaawo ɓen koye juuɗe ɓen ɗetti andi bo jolokowol ngol jokkay woni ha hewten nga wi'en joni awa ala ka ɗetten diina joni ɓay ala ka ɗetten diina awa joni en ala diina joni ɓay en ala diina joni tertoɗen fi diina o yi wona sahabaɓen ɓe darani ko diina kan kono ɓe wawata fewtude julɓe ɓen ɓe inna diina kan sellata on jokkuka hakkil jaɓata ɗum hay goto kadi hay si neɗɗo janga o jaɓata ɗum mi haada mo janga fus sa wimo diina islamu na gonga o innete na gonga ma an tigiri hay so jokka ko waɗi ɗum ko fitra ko noon yimɓe ɓen tagira hiɓe tagira e andugol diina e yiɗugol diina ɓe wawi noon ronkude gollitirde ko ɗum no woodi e piiji diina memeteɗi ɗo a taway komo anda fus e diina darotoɗa gidinno manifesto sattina memmina piiro wi a warete fi muɗum no gasa wonde ko wonde o juulata kono tawa wono qur'an mo memi ɗum ayey ɗo amma dongal ɗuɗuɓe no ñosomo hara si feƴƴi ɗon no gasa ko wonde ɓe juulata si fi makka memminama ɗo mo memmini ɗum ɓe fof ɓe ñosotomo ko waɗi ɗon no anda ko fof hawti ndaare ɗo si suuma e hewti ɗo si neɗɗo acci ko woni o ha wi ndeɗo hitande o naati ɗo e juulirde o wi ndeɗo hitande komi faala on wowlande ko korka waɗɗaki ndeɗo hitande ta goto hoor ndeɗo hitande ko waɗɗo kepiru maƴata daroyna fene korka waɗɗinoke neeɓi na gonga ma anna julɗogoy heferɗinnamo kadi hara wala dalilay fussi wana o memi ko mawni e diina joni noon on andi si arafida no andi piiji diina kam memuɗo wo ɓe ñosotomo ɓe tertiɗin ɗon ɓe fewtani rondiɓe diina kan joni si yahama ha ɓe jaɓanama sahaba ɓen wona ɓe julɓe ɓe murtuno ɓe yalti diina awa joni ko ɓe addi kon ko honno ɗum jaɓirte mo anda wi'a joni ala no jaɓire joni koko wallinte wonta haray feewi ko ɗum si imam abou zur'a ɓe maaki e rafida ko sahabi mana sahaba ɓen ɓe ɓaaror e maɓɓe ko ɓe faala ko aybingol yirbina diina kan yirbina qur'ana on yirbina sunna on haray ɗum ɗo no jeeya ko raɓɓiɗi ko falnoɗen yewtude seeɗa e muɗum ko tawata fewnoɗo sen watti hakkil en tawa si arafida no ukkiti kembu ino noddude amma on ɓe anda fuy ɓen yo tawtuɓe ɓayri anda neɗɗo simo yiɗi diina o anda diina fayda ko wi'a ko diina wo o hooloto jokka jon noon neɗɗo si tawi ko yarata o tawoya joomi me en ko heferɗingol waliyaɓe makko ɓen ɗum hara o naɓorali diina ko waɗi joomi men wi'i man adali waliyan faqad adantuhu bil harb kala konnaniɗo lan bimana waliyajo an gooto haray mi tokkitanimo hare ko ɓuri mawnude e waliyaɓe joomi meɗen ɓen ka dow leydi ɗo ko sahabaɓe ɓen si tawi noon joomi wi waliyan wahidan gooto an a teeɗike sahaba fo a maayi a tawoyimo honno warro ton a yultinoyay ɗum a yultinta ɗum ara en toro allahu tabaraka wa taala an yarudda almuslimina ila dinihi maraddan jamilan allahumma man kana min ummati muhammadin ala gayri alhaqi wa huwa yadunnu annahu ala alhaq ورده إلى الحق مردا جميلا حتى يكون من أهل الحق يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت لا والكسل كلا والبي والإبانتال